So petang ni guys, saya nak pergi cari kek birthday Awin actually esok. Tapi esok dia dah balik ke hostel. So kita cari hari ni lah guys. So kita sekarang on the way ke, tengoklah mana bakery yang buka di kawasan Tabuan. Kalau ada yang kena di mata, kita akan beli sedikit makanan lah untuk kita celebrate kecil-kecil dah guys. Keluarga kecil saya, anak saya, Ryan dan Hawin. So jom kita mencari kek guys, kalau ada yang berkenan di mata. So saya on the way ke kawasan yang tempat yang saya nak pergi beli. So jom. Cuaca sungguh cerah pada petang ni guys. Selalunya petang-petang macam ni memang hujan kalau buat masa sekarang. Tapi hari ni sangat cantik, alhamdulillah. Cuaca pun panas, tengok guys. So kita on the way sekarang pergi ke lokasi. Okay, jom kita explore dulu guys apa yang ada nanti dekat bakery. Okay guys, tadi masa nak beli kek, saya tak sempat nak ambil video kat dalam bakery tu tadi guys. Sangat excited nak pilih kek, lupa nak ambil video. Tapi tak apa, tapi saya dah beli guys. Saya dah beli 1 kilo cukup lah guys. So untuk makan malam kita tengok, kita beli yang cepat lah. Malam ni saya tak masak guys, tak sempat balik kerja. So kita beli So jom. Okay guys, kita pun dah membeli untuk celebrate lah nak beranak dekat rumah untuk birthday Awin guys. So kita on the way nak balik rumah ni guys. Nasiblah petang ni tak banyak kereta. So okey lah sikit perjalanan ni. Tak jauh lagi lah, rumah tu pun dekat je. Okey, jom. Okey guys, saya baru sampai kat rumah. So kita celebrate birthday Awin dekat rumah saja guys. So saya belilah makanan sikit dan kek, semestinya wajib. Tapi kita tak boleh lah guys. Semoga Awin jadi anak yang soleh dan menjadi anak yang solehah dunia dan akhirat. Banggakan bapak, banggakan papi, bukan bapak, banggakan papi, insyaAllah. Papi doakan kejayaan Awin sampai bila-bila. So guys, kita nak celebrate. Alamak kantoi, birthday Awin. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Awin. Happy birthday to Awin. Happy birthday to you. Siapa yang nak tiup birthday cake Awin. Semoga Awin memurahkan rezeki, dipermudahkan urusan, menjadi anak yang solehah dunia dan akhirat. Dah apa ibu nak ambil gambar kah? Birthday Awin. So kita celebrate awal satu hari. Esok dia balik hostel lah guys. Senyum dulu. Hey. Jom Awin potong cakes ni. Cake cheese and chocolate. Keras kan? 6 cila tadi. Oh. Wow. Oi. Kau mau suap siapa? Suap adik? Adik suap kakak adik? Dia suap Ain kan? Kau bukan birthday, kakak yang birthday. Tak. Suap kakak. Suap kakak ya. Apa? Dari kau nak. Pegang betul-betul, pegang dek sedar. Tengok. Ada papa ucapan. Terima kasih lah.
Terima kasih je lah. Macam ya, bawa director dia pun terima kasih je lah. Tengah lah. Cicin dia carving cake kali ni guys. Nyaman Win? Besok lah balik hostel sikit kak. Atok nang tunggunya tu. Alhamdulillah. Yang ke berapa Win? Ke 20. Alhamdulillah. Tersebut dah papi. Papi dah tersebut dah. Okey, jom kita makan. Okay guys, kita makan yang simple-simple saja guys. Jangan kecam saya guys. Kita buat apa yang sempat dibuat pada hari ini. Dek baca doa dek. Doa makan pula. Doa papi baca doa untuk ya. Sebelum papi baca doa dulu. Baca doa dunia dan akhirat. Semoga kita tu diberkati dan dilimpahi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi yashfa'u indahu illa bi'idznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima wal kursiyyu samawati wa ma yaduhu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fid jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa tawbatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa fatan ba'da maut. Allahumma alaina fi sakrati maut najati minan nar wa afwa inda hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka wahhab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna kama hum rabbana ya sarirah. Allahumma tati alaina bi husnil khatimah wa la tati alaina bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jom makan. Dia yang nampak kat sebelah situ. Kau dah nasi tadi? Dah. So kita makan guys. So guys, kita makan cici guys. Makan cici. Mama dah tak beli ni. Bismillah. So macam biasa lah guys, inilah kehidupan kami orang 3 beranak. Mana yang simple kita buat simple guys. So kita bersama. Saya rasa buat macam ni setiap tahun guys. Kita tak meriah, tak istimewa macam orang lain, tapi kita mengingati hari-hari yang bahagia, hari-hari yang penting, terutamanya anak-anak guys. Awin tadi madahnya carving cake sebenarnya tadi. Signalnya. Signal. Kita berlaju je. Laju makan. Kan adik? Bismillah. Ya, macam Boston cheesecake lah. Macam Boston cheesecake lah guys. So guys, terima kasih dah menonton Rizal Soy di channel ni. Semoga kita orang semua guys agak macam touching sikit lah hari ni petang ni guys. So kita orang semoga dimurahkan sikit, dimudahkan segala urusan, dilimpahi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala guys. So guys, mana yang belum subscribe, tolong subscribe channel Rizal Soy channel. InsyaAllah kita akan sajikan dengan vlog-vlog yang menarik, chef live, personalized as a chef. So jumpa lagi the next vlog guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.